Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje soyifaka kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphothi-ke ley'ndaba ongazi njengamanje ngabe-ke ucindezela-ke lelo bhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba lethe lona-ke namhlanje-ke laphana-ke umlisa-ke laphana-ke useveze-ke okukhulu-ke kungaziwa-ke laphana-ke kuyitulo-ke le-DA ukunqanda-ke i-MK-ke laphana-ke ngojaji uhlophe-ke laphana-ke oyisekela-ke likamongameli we-MK-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina-ke ukukhuluma okuningi noma ukuveza okuningi-ke la kuphela into nje ngidlala nje ividiyo-ke uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke lo mlisa lo mncebo lapha mazwile-ke le video ngene comment section futhi ushiye uvo lwakho ukuthi ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ucinza nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke la ngizobe ngiy'faka kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. I-DA ingane zakwethu i-Democratic Alliance ine-agenda ehleli kuyona. Yabo nje bengamfuni nje ulokhunjana uJudge John Hlophe. Banesizathu ukuthi why bengamfuni ngoba uzophazamisa i-agenda yabo. Iwona kancane i-DA mekhona nje inkinga mhlampe nayo ihamba iyobika le phesheya eMelika. Ingoba i-DA ine-agenda ehleli kuyona. Lento ka-Chief Justice lo ufanele bamndokhunja akhethwe. Iyazi ukuthi uJudge John Hlophe uzophazamisa, baneplan, bayamazi umuntu abamfunayo bona ukuthi bafuna ukubeka ubani lo bafuna umbeka lapha kwi-Chief Justice. Ukuze bezokwazi-ke ukuthi bese kuqhubeka kuyale phambili. Mebeshaya imithetho yabo nani izobe ivuna bona beyi-GNU or beyi-DA. So ikona bengamfuni uJudge John Hlophe. Bayamazi uJudge John Hlophe ukuthi u-advocate for ilokhunjani ukubuyiswa komhlaba. Bayamazi uJudge John Hlophe ukuthi abamfuni nje uJohn Hlophe. Abamfuni. Vilifying uJudge John Hlophe, bamngcolisa nje ngayo yonke indlela, bampenda ngayo yonke into. I-constitution bakhuluma ngayo kakhulu la be-DA. Kodwa mase kufika kuJudge John Hlophe akubesabukwa i-constitution ukuthi ithini i-constitution. Ngoba uJohn Hlophe unelungelo lokuthi abe lapha ya kuleya panel. Unelungelo. Uyabona nje kuyimanje bayisheshisa bathi leya panel kufanele ihlale nje next week nje kufanele ihlalele le panel lokho njalo. Kufanele ihlalele baqhubeke nayo lento yokukhetha amajaji. Kufanele baqhubeke nayo engekho uJudge John Hlophe. Despite ukuthi lokho njalo i-MK ifake isicelo enkantolo ukuthi akuthi ukulindwa kancane uqedwe lento yaJudge John Hlophe kucace ukuthi ngempela uJohn Hlophe akezuba khona. I-DA iyamesaba uJohn Hlophe, iyazi ukuthi uJudge John Hlophe uzophazamisa i-agenda yabo. Bane-agenda abanayo. uJudge John Hlophe umendleleni yabo. Abamfuni uHlophe, kunesizathu why bengamfuni. Niyofunda nini nina ukuthi labantu abangafunwa i-system ibona ngempela-ke abantu aba-right for thina abantu abamnyama. Le genge engafunwa i-system, laba abangafunwa i-system nje bapainta wrong, ibona abantu kufanele ngabe sebavotela lapho, ibona abantu kufanele sibaphushe.